Ramazan ayına vakit hanaulığına gündər kilip yetip kele. Şunun üstünde min hizge ezrekkine itigizge düşürüge dileyim. Çünkü Ramazan ayı bayram. Onun her günü bayram, onun her bir saati kadirli. Әйтелүенсә, Рамазан ayının bir генә көнен бушка үткәргән кешеләр уны бер нисек тә кире кайтара алмай. Рамазан ayının bir генә көнен мөмкинселеге булып урада тотмаган кешеләр уны бер нисек тә кире кайтара алмай. Моны нисек күз алдына килтерергә була? Мәсәлән, һинең иң якын туганың, я агайың, я энең һиңа ярдәм сорап килгән вакытта, өзелеп ярдәм сорап килгән вакытта һин мөмкинселең булып уңа ярдәм итмәдең. Başka vakitte hin elle күпме уңа ярдәм итәрдә булырһың, әмма уңа иң кирәк вакытында һинең поддержкаң булмады. Шуның һәмәк үз урынында әйтелгән, үз вакытында эшләнгән эш кадерле булган һәмәк Рамазан аеның гомумән һәрбер көндә ул башка кабатланмый торган була бит. Шуның өчен без һәрбер минутыбызның, һәрбер сәгатебезнең дә улай улап караган вакытта кадерен белергә тиештебез. Her bir Ramazan yılga bir tapkır gına kile onun her bir könüle. Saud usulünde terbiye algan kişiler hatırlayırlardır. Şuraya tip ekrem tabınlarda ular yılmayıp ibereler. Tege 13 zarplata premiya bulgan elikki vakitte. Kişi tırışıp tırmaşıp işlegen de yıl sonunda ona 13 premiyani zarplata bergenler. Mart ayını verir durur. Buna bu mizgilde Allah Teala 12 ayın 12'sihin birge bayram. Bu premiya Allah durgan gün. Bu her bir günü 700 mertebe inkem tigende savaplı. Mesela kişi sadaka bire etek 100 hum sadaka birhe bunu diyor surakta Ramazan ayında o 700 tapkır artık kem tigende. Onun tırıslığı, onun mümkünsülüğü, onun uy kesilişlerin bir Allah Teala gene bile. Hem niyetiklim arttırıp tağla, maksimalna ona küp mü arttırıp birgenin bir Allah Teala gene bile. Şunun üstünde Ramazan ayın hürmet eti bizim üstümüzde burası var. Urada tutmamakta bu ayın özünün vakıtı şunday. Şunun için bu vakitte bizde iyilikten terbiye şulay tabın yemeyler. Bu vakitte urada tutmayan kişiler kişi alında aşap oturmay, uzun edeplerek tuta. Günah işlerge künükken kişiler bu ayda uzun kulda tuturga tırışa, uzunun tilinden, uzunun kulundan, uzunun başka ağsalarından ziyan sıkmağın tip ol tırışa. Peygamber aleyhisselam'ın mübarek şunday hadisi var, en yakşı kişi onun de kişi tip horağaz, başkalarga ziyan tiymegen etimine, hoca ayeti, yardım tiymene, ziyanım tiymen etip eyti, başkalarga ziyanı tiymegen eti. Biz ellenin de zor işlerge tırışabız, kayha vakitte bir güne hüz minen yunhiz, uylamagan işimiz minen, uylap yetkirilmegen kılığımız minen, başka bir kişinin eren yetip, onun hatirini kaldırıp koyuğumuz büyük ihtimal. Şunun için de, bu Ramazan ayında her kim bilip, özünün nefsihin bilip, özünün hulkun bilip, tırışırga teyişli, bu ayda edgine bu hala yakşı yakka özgərige. Bütünümüzün de kişi bende günahsız bulmay, bütünümüzün de yetişkinliklerimiz var, bütünümüzün de günahlarımız var, bütünümüzün de hatalarımız var. İnsanı glavne, en mühimi, bütünümüz de bilemez bizim. Kaydanın da hatalarımız var. Evet, şunun için de bizge tırışırga gerek. Bu ayda bizge paklanıp kalırga, pazarınırga. Her bir yuma kündü, kişi yuma namazına kişi birekte onun üstünde buruz, yuma namazına kilip katnaşıp vagaz tınlap oltırha, Allah Teala onun bir aldalı günahtarın gafuydu. Ramazan ayı kilip ettiğine, ol bir yıllık günahtarın gafuydu. Buna kişi nisiktenin karay. Bısıran ha ol bile onun bısıran garen, evet, Türkiye fiziski işlegende, evet, tirlegeni başkahın ödünün tenin ödü bile. Evet, kaydan nisik yurga ekeninde bile. Şunun hemen kişiyle ödünün günahtarın bile, şulay ettirip onun tadarını, vakitlerin bile, hemmine bu Ramazan ayı bizge tadarını. Peygamber aleyhisselam eyti, eseyden tuğan bala şekilli kişi tadarır bu ayda. Bu hikmet nimele? Hikmet, şunda, ol tadarında, tadarıhında,
Күпкем икән, менә шуның турында ла уйларга кирәк. Юышуында юышаң да ул. Кире опять шул курымга кирдин дигән. Тагы соранаһың бит. Менә авылда кеше авыл тормышында шулай әйтәләр. Бесәнгә тиклем һәм бесәндән һуң дип әйтәләр. Эш беткәс, бәрәңге беткәс, или бәрәңгедән һуң. Или икенче төрле әйтәләр, яңа елга тиклем һәм яңа елдан һуң дип эшләрен планлаштыралар. Рамадан айы ла шулай мөселман кешенең тормышында ул авыр эшләрен профилактик больница ятып алырга кирәктер, лечиться итеп алырга кирәктер. Башка ниндидер бытовой мәшәкатьләре бардыр, документ эшләре бардыр йөрергә. Ниндидер сәфәрләр кылырга кирәктер. Шуның өчен урадага тиклем ураданан һуң дип. Менә ул урада эш бетмәй, эшләргә кирәк дигән хут түгел, эшләргә кирәк, инде үзе кем эшләй. Хәләл малды тавырга кирәк, урадага тиклем, урада вакытында һин теге ишәк һәм үзеңне йөкләргә түгел, рухи ялитергә, тәнеңне ялитергә, күңелеңне ялитергә, морально ялитергә тиешәң, ул вакытта поток энергия бөтен яклап Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте килә. Шуның өчен полностью матур итеп заряжаться итеп. Телефоныгызда үдүк йөртүк анда мында тегендә мында 5 минут заряжать итһәгез, уның рәте булмай. Шуның өчен отключать ит, мотор итеп, хундырып кой, зарядкага я төне буе полностью нормально заряжаться итеп. Мында ла шулай Рамадан айында полностью үдегеде насар энергиялардан бушатып, үдегедә положительный энергия алырга әзерләнегез. Бу нимә дигән һүз? Һез бүгендән моның турында уйлап, үдегедән планыгызга, тормыш планыгызга кертеп куйыгыз. Менә бүген без монда хуҗаның сакыруы менән елдык сәгать 2-гә. Кемдер моңа тик килгәнсен ниндидер матур эшләр эшләп өлгерде. Кемдердер кар күрә өлгерде, кемдердер просто йокыгынан тордылар, күзен һәпердиләр, тиз генә йөгереп килеп тә әйтте. Шуның һәм тормыш та шулай мөхтәрәм ямагыз. Һез урада тотһагыз да, тотмаһагыз да, изгелек эшләһәгез дә, эшләмәһәгез дә ул вакыт киләлә китә. Менә бу карда явала, вакыт yetkәс эри. Шуның һәм тормыш уның кагыйдәләре бар. Ошо кагыйдәләр менән үтәлә китә. Шуның өчен һез тырышыгыз, быелгы Рамадан айы безнең өчен файдалы булган. Менә минем улдарым апа әйтә, һездән әз генә 1 яшькә яшәрәк икән дип. Монда ултырган күп кенә яшьтер безнең самалар. Бына теге якын әле генә арала минем якын гына дусым кич юкларга яткан һәм мәрхүм булып калды. Асылнап бик яхшы кеше иде, 5 бала турып калды. Асылнап та шулай без белмәбез, кайда ятканыбыздан торыбыз, ярак барабызмы, күпме барабыз, кайда барабыз, юл афаты, башка фаҗигалар бар. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әлбәттә барыбызга ла матур гомер бирһен, уны теләйбез, һич шиксез. Әмма безнең план менән гына булмайбыз. Аллаһ Тәгаләнең үзенең безгә карата планы бар. Шуның өчен дә мин һезгә теләйм, барыгызга ла менә бу Рамазан айы уның һәр бер көнен файдага үткәрергә тырышыгыз. Апайдар, агайдар, энеләр һәм хорауды тамамлап шуны әйтергә теләйм. Мин моны үктеге эсемдән сыккан бер переживание итеп әйтәм. Менә авылларда ысынлап та миндә һәлемә якта земляк буларак әйтәм. Безнең атай, улатайдар халык юкка сыкмаһын, эскелеккә бирелмәһен, харамга төшмәһен дип кан куеп шаһид булһалар, бүген көндә киреһе. Авылыбызда менә безнең мәсҗидләр иң зур матур мәсҗид булды ниһә, унда йөргән бер кешеләр юк. Мәсҗид ысынлап та аңлагыз. Менә Мөхәммәд Шабурангуловтың шундый әйткән һүзләре бар. Ярдәм һорамаган кешегә ярдәм бирмәгез дигән. Ярдәм һорамаган кешегә ярдәм бирмәгез дигән. Менә балалар тәрбияләгән вакытта методика преподавания укытучысының да нәе бар. Тырышкан балага укытучысы һәр вакытта асык йөз менән ярдәм итәргә әзер. Ата ясәйдә шулай. Әгәр дә уның алып китүе юк икән, теләге юк икән, теләмәгән баланы заставлять итеп бернинди дә файда юк. Иң беренче теләк булдыру кирәк. Монда ла дингә карата шулай. Менә зиярат турында ла әйттегез, ул авылдың халыктың әүземлегенән, халыктың ихласлыгынан. Әгәр дә халык теләһә, ул мәсҗид халы бер нимә түгел. Әгәр дә халык теләһә, теге нәмә әйтәләр, урысларда шундый һүз бар. Мәйтенә карап пубы мулла дип әйтәләр. Шуның һәм халык нинди? Халыктың битараф булганында монда проблема. Ул мәсҗидләрдән бикле торганда проблема түгел. Мәсҗидләр ул төзелә, уны әллә кемдер китереп төзеп куялар. Әмма кызганычка каршы без үзебезнең битараф булуыбыз менән бу проблема килеп сыгала инде. Ябай гына мәсьәлә.
Мен шундай хәлгә тап булдым. Авылда теге ППМ дигән программа буенча зиярат карталарга акча ялар. Анда bir kişiden түгел, bir yurttan 500 hum ялар. Теләһәң, возможно, буга, пожалуйста, 500 hum бир. Шулай һәр бер йорт һайын. Шуны бирер өсөн кешеләр бик күп, кайһы бер кешеләр биргән кеше түгел, бирмәгән кеше бик күп насар һүзләр әйтеп беттеләр. Ну, bir uylap qaran nihan, bir uyda nese kişi yaşay, evet, bir 5 kişi belki yaşaydır. Hadir uylap qaran nihan, bana aksalatı edebilip, kişi gününe kupma sigaret alıp tartta. Akazıvelse, ana bir ay kala etmeyken 500 hum sigaret alıp tartırga, evet. Şulay de, evet, inkam digenderler, şulay aksa kitetti. 500 humda bulup qaran nihan, bir yılga bana, evet, anda üstümde lenise sıgatip qargan edik mi? Нисек кенә һин теләһәң дә, теләмәһәң дә, әйбәт, ул акчаны эш түгел. Без барыбыз да шул зиyaratка барабыз да инде, әйбәт. Барыбыз да шунда кой. Атайым шунда, өлесең шунда, агайың шунда. Шулай дип кешенең фикерләргә, кешенең иманы, куәте, әхлагы, тәрбияһе йетмәй. Шуны аңларга ла йетмәй. Ә мәсҗид турында уже һүз һөйләргә түгел. Мәсҗид ул халыктың ихтияҗы. Ярай без нәрсә Северобастокта, Аллага шөкер, урманда өткә төшеп килә. Ә менә бар Хайбулла яктары, кайда урман ярак. Унда әллә кайдардан буранәләр алып килеп, элекке заман хәзерге түгел. Элекке замандарда әллә кайдан олы буранәләр алып килеп, авылда 2-3 мәсҗид халгандар, ул мәсҗидтә халыгына түгел бит әле, аны йылтырга ла кирәк. Йылыткандар, укыгандар, ул халыктың хаҗаты, халыкка кирәк. Ул мәсҗидләр бер вакытта ла бюджетны организация. Әгәр дә мин үземсә уйлыйм, мулла буларак, әгәр дә безнең хөкүмәт мәсҗидне төзетә, муллаһына зарплатаһын бирә, электричествоны акчаһын бирә, унда икенче төрле коммерсантлар утырырлар инде. Шуның өчен бүген көндә как естественный отбор мәсҗидләр Аллага шөкер төзелә, унда ихлас кешеләр килә. Аны аранда насарларла төрле элегәләр инде. Evet, алар да мин тәнкыйтьләп әйтәм килмәй, Аллаһ Тәгалә үзе белә. Әмма асылында иһә бүген көндә бүгенге тормышыбызның мәсҗидебез, зияратыбыз, авылларыбыз, халкыбыз менә ул безнең күңелебезнең отражениеһы, ул көзгә һәм күренеп тора мөхтәрәм. Узын һүздән кыскаһы, без һәр беребез атай-әсәйдәр, безнең балаларыбыз юлны булһын дисәк, без үзебез шундый булырга тиеш. Безнең йортыбыз bütün bulun tihek edrek kıvırlap udun nindidir bir ne işlerge gerek. Şolay bit. Şunun için ujmakka kire ulaham planların bu ha toş ağalar nimeler işlerge gerek. Bu Ramazan ayı fırsat belki in birinci tilek mine ümidi ödmen. Arabım Allah min mine kak polojna buldura olmaham da min bit tırışam indi. Eğer mine birinde dip bu hala bir kulluğuzu kutarıp Kur'an nihek mine ol 30 gündün hatta bir gününde ginelim. İnşallah bizim turmuşumuz yakşı yakka güzgerir. Mine şunday misal tetelendirdi. Әлеге зиярат турында һөйләбез. Кавказда ла мин аралашам, минең анда дусларым бар. Бер Хаструшкина авыл. Хаструшкина авыл. Унда аләне менә халыкта эштә юк. Әллә кайда ятият ердә эшләйдер кешеләр. Сибиргә сыгып китәр, тегә кысып китәр, монда сыгып китәр. Авылда анда эш юк. Бер авылда мәсҗид юк түгел. Авылда берничә ике мәсҗид бар. Яңа мәсҗид төзибез дигән һүз сыккас, бер аднасында имам Юмала әйтә ике мәсҗидтә 2 milyon акча йыгандар. Biraz daha aslında. Bedinde buna şu prosta ziyaret geldiler üçün günüyle evet her bir yurttan bana 100 maksayı yığıp eğitim bana ben uyumdan sığıp eğitim. 100 hudi işte hem evet gerekmeyen işten uydan niye eğitim iken tip koyu vakıtta uykunup koyan. Şunun üstünde aslında da iyi beden ihlaslı var. Kayda min sığıp bağına oturtam, kayda min sığıp boşatışam, diyeşem, anda yardım etem. Şulay yok avullarda bana. Yad günü uyuşturular ziyaret tadartı evet. Onda da bütün öyle sıkmayı. Şimdi namazı var. Bir gün sığıp ulatayında öyle şeyine bunda teknika bulgan vakitte, kişi uyuşturgan vakitte, kişi arasında sığıp şunda tırmağa dayanıp kona yürüyen de evet. Yaşlardan derti ko'tarilib keterini. Şolay evet o bir terbiye bu. Şunun için bu jamiyatdagi tertip, bizning gailelerge tertip, ol bizden başlana muhterem yemeğet, mening yaktaşlarım, mening kadirli vatandaşlarım. Şunun için turmuşumuzu yakşıga özgerteyik. Biz millet bularak, halk bularak matur itip yaşarga hakkımız var. Hem bunun için bizim mümkünsiliklerimiz de var. Hem bugün de tamamlap şunu etem, efir tipler geldi. Efir alınlar mine şunda bir horo verdiler. Bana zor facia buldu bitinde Turkiyalı, İstanbul, neydi Suriyalı yer titrep bir kutup kalıp vefat buldu. Yani işte onlar bütün din tutarlar, işte bunlar şunda ağırlıklar kildi tip binen bir kişi kuranım. Ben uzak oylanım da aslında da şulay eken Allahu Teala güçlü kişiye gene hana bire.
Mana укытучы әйтер, ул асык дәрес үткәрһә, ул иң яхшы белгән укучысынан урай. Показатель булган өчен. Сак көскә утырган двоечниктан һорахал бетте. Все, аның дәресле, күрһәткеселе, бөтен классның белеме шуңа тиң икән, монан да белмәгән кеше юк икән дип уйлайдар. Әгәр дә бер кешенең эшен күрһәтергә булһа, арыурак эш күрһәтерлек кешене күрһәтәләр. Монда ла шулай. Аллаһу Тәгалә дин тоткан, Аллага якынрак булган, өмете булган кешеләргә. Әгәр дә мин әйтәм, менә күз алдына килтерәм, мин күз алдына килтерәм. Әгәр дә ондай гына безгә килһә, уның яртыһы емерлек астында үлһә, калганы я эсеп үлердәрне, я депрессиягә бирелеп үлердәрне, кайгылардан үлердәрне. Безгә ондай гына бармай. И Аллага шөкер. Безгә андый гына кирәкмәй дә. Шуның өчен ысынлап да Аллаһу Тәгалә уларның ихласлыгы өчен, диндә булганны өчен ертетеле өдер битү менән теге мен интернетта карайм, Мерсидия калла урамдар туп-тулы кешеләр намаз укыйлар һаман. Йомага ялгадыр. Мәсҗид юк, имрелгән. Урамдар туп-тулы кеше намаз укыйлар. Ысынлап да улар Аллаһу Тәгаләнең каршыһында рәхмәтле булып яшәргә лаеклы кешеләр. Без нишләп? Безнең өчен теге гастарбайтердар мәсҗидтә намаз укыһалар, безнең эштә бушамахак. Бұл дүнияда кем қала? Олар ұжымында біз бүтін жерде. Олардың балалары әрбір йортта Құран оқиды. Олар біздің мәсіттерімізге еріп, біз хайыр халабыз, инейме атайыма деп. И все, бүтін мәсітте көрінмейбіз де. Біз мәсіттерімізге хайыр халып, электричество ханатуларға хайыр халабыз. Олар рахатланып түр башында отыралар. Ништеп біз анда жоқ біз. Бұның турағында ойланырға. Бұл милләтсілік түгіл, намысқа таянып, Һеҙҙең балаларығыҙ мәсеткә йөрөргә тейеш. Һеҙҙең ҡыҙҙарығыҙ, һеҙҙең ҡатындарығыҙ мәсеттең түр башында ултырырға тейеш, хужа булып. Шуның өсөн намыҫты юғалтмай, мөхтәрәм йәмәғәт. Белмәү ул бер хәл. Миндә ғалим кеше түгел, белмәү бер хәл. Икенсенән, теләмәйем дигән кеше битарафлык ул беҙҙе юҡҡа сығара. Белмәһәң дә йөрөр. Ғалим булды не һәр бер икенсе урында ултырыр, мында ултырмаҫ ине. Шуның өсөн бер кем дә ғалим булып тумай, белгәнеңде уҡы, бар, өйрән, телә, тыңла, улдарыңды етәкләп апар, ҡыҙҙарыңды етәкләп алып бар, ундан насар нимәгә өйрәтмәйҙәр. Менә был Рамаҙан айын урыҫта плодотворно файҙалы иттереп үткәрәйек беҙҙең ғаилә өсөн, балалар өсөн, туғандар өсөн. Бөтөнөбөҙгә лә күңел ял итерлек булһын. Аллаһ Тәгалә шундай отпуск биргән икән безгә рухи. Ул астыру, ашҡаҙаның гына ял итмәһен. Башыңдан насар уйҙарҙан ял итһен әҙерәк. Пока стройка эшендә әҙерәк ҡуйып тор, башҡа дополнительный эштәрендә ситкә ҡуйып тор, әҙ генә, ташта түгел. Әҙ генә ҡуйып тор, әҙерәк уйланып ал, әҙерәк йылап та ал. Шатланып, шунан кис көнө таравихҡа ла балаларыңды етәкләп алып бар. Аллаға шөкөр, һәр көндәр ҡыҫҡа. Бер көнгә тотоп ҡуйам, мин нимә, 2-9 йәшлек әбей хәтта булдыра алмайым әле, дип үҙегеҙгә ирҙе әйтегеҙ. Саҡ көскә йөрөгән әбейҙәр ҙә Аллаға шөкөр. Ауырлы ҡатындар Аллаға шөкөр урада тоталар, ниндәй эҫе көндәрҙә. Нишләп? Беҙ 7 сәғәт, 8 сәғәт ашамайынса тора алмайбыҙ. Үләбеҙ, что ли? Юҡтыр дип уйлайым. Шуның өсөн барығыҙға ла мин өгөтләйем, ысынлап, ихласлап, кеше үҙенә шундай юғары матур маҡсаттар ҡуйығыҙ һәм был маҡсаттарға арымайынса туп-тура барығыҙ, Алла бирһә. Ва ахиру дағвана анилхамдулиллахи раббил ғаламин. Ассалату вассаламу ала расулина Мухаммади ва ала алихи ва асхабихи аджмағин. Раббым, Алла ашаттың беҙҙе, эсерҙең беҙҙе, мусульмандарҙан ҡылдың. Ошо табынды әҙерләп, беҙгә ҡәҙер хөрмәт күрһәткән ошо йортто хужабикәләргә, уларҙың ҡәҙерле балаларына, туғандарына, яҡындарына, һәр ҡайһыһына ла именлек насип ит. Раббым, Алла субхана ва тааля һау сәләмәт булып, ошо изге Рамазан айҙарын матур итеп ҡаршыларға, уны лайыҡлы итеп үткәрергә хәйерле ғүмерҙәр насип ит. Я Раббым, Алла Әнүәр булды бит әле. Әнүр Мөхәммәд улын беҙ хөрмәтләп иҫкә алдык һәм уларҙың ғаиләләренән дуға өмөт иткән әрвахтарҙы иҫкә алдык. Барыһына ла ошо изге табындан Раббым Алла Хак Тәғәлә бәрәкәтле табындарҙан сауаптарын насип итеп, рух шәрифәләрен шат ҡылып, тәртәбеләрен киң ҡылып, урындарын үҙеңдең рәхмәтеңдә ҡыл. Ата-әсәләренә ҡәҙер хөрмәт күрһәтеп, ошо табынды ойоштороусыларға киң ризыҡ, киң дәүләт, бәрәкәт бир. Мәрхүмдәренең яҡты иҫтәлеген һаҡлап, тормоштоң ҡәҙерен булып, белеп, иманлы булып, шулай бергә-бергә туғандары менән, яҡындары менән, ҡәҙерлеләр менән аралашып, һөйләшеп, шатланышып, матур итеп табындар ҡороп, Раббым Алла ғүмер кисерергә хәйерле ғүмерҙәр насип ит. Барыһын Алла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһумма инни ас'алука ризqa васига ва галиман нафига ва шифаа'a min kulli dayn. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah